Etithia babikibiki ntere chiege ni bambirite gwika ikaro na maabisa bokaria ntere kwarire mantu mwanya jare ukaria na ongere kubo mitino ya barabara baruga moruto jone gutigira bota etithia babikibiki chio kamati bate gutumika mantu neja wamba na wagagia na kurukiba kwebana na mitino ya barabara kagitene kakathigonko ya Christmas na mwaka jomweru. Nicholas Chabari na gutwacha kwarachia mantu yegie usalama bwetu Egita rire mambura amathigonko otia December irio manto mainga maethagirwo makiumira kinya gwagagia bokare bukathi na mbe na kuongereka na ikio nonto atongeria abaikundi ibia bonda bagwatanirite na mabitha abokaria Gembe North baruthite muchemanio kubanga-bangania manto makonene na okaria bwao egita rire rutha rwa thigonko antu betu nabo betho baina nidhamu batikarome njirene nikenda tumea kuritaniria ngui twaria ringi untu bwegie security nikenda turitaniria ngui. Tumeweza kuzungumzia mambo ya usalama ya watu yetu ya bodaboda kwamba wanapoendesha pikipiki ni sharti wafae reflector jackets na pia waweze kuwa na driving license. Vile tumewahimiza ya kwamba hatutakubali, hatutaruhusu watoto wadogo kuendesha pikipiki, na tumewatahadharisha kwamba tutakapopata mtoto yeyote akiendesha pikipiki tutampokonya, tulete katika kituo chetu cha polisi ili mwenyewe atakapofuata hiyo pikipiki ataweza kushtakiwa. Twetekaniria underage bonde umuciari wowe na umusi wa parent kana guardian okunengera mwana boda kana kanunu underage katura boda barabarene mantu yau tuyazungumzia na towa nuntu bwa kuna sheria kunengera mwana boda utura nionzirene na ya watu nuntu penetabo utishore. Kwa hivyo please mwananchi wa kawaida wa Gembe North inkurombo kanengera boda mwana underage bakira na ibwega bongo kwa bongwa bakathina mbe na okarania na gutwika abaeritho kuthina mbe na kuraithia irio ntubabumba kwithira bukiangaratania okaria bwao nikenda buthina mbe na kurwigwa na bubore mpwi wako na jukumu la kutusaidia kama sisi polisi, sababu hao wako nje. Tumeelewana wao pia waweze kukaa kama macho yetu, watakapoona mtu yeyote ambaye anakaa suspicious na ambaye si mmoja yao, yule ambaye take advantage ya kuingia katikati yao waweze kumripoti katika kituo chetu cha polisi ili aweze kushtakiwa. Ni kwa sababu mwezi wa Disemba unakuwa na wakora wengi, watu wengi uchukua nafasi hii ili kuweza kufanya uhalifu. Jambo lingine pia wanabodaboda tumezungumza nao kuambia kwamba wakati tunapohimiza hao wakiwa kwa town ili kuweza kuavoid ile msongamano katika town ya Lare, waweze kutilia mkazo ya kukaa kwa zile vituo ambazo vimetengwa za kubeba watu, wasiende kwa overcrowd pale. Na sisi polisi vile pia tukifanya kazi na hawa wasifikirie kwamba ni kwa sukuma tunasukuma, lakini ni sheria tunataka ifuatwe kikamilifu. Wana boda bonde batik medho yoyo thiro ye sharp ante na sio sharp kwa tu kwe antu kwe no wati kwe antu bakwenda kumenyethia unto sharp bwatura ndeke mwe kenda bumunyikana kutukethero ya kwamba itukurithia amba kuma bituene binge kana constituency inge bakeya kunyario tonga bwetu bwa Meru ukaibo mtu akworowa kana mtu osuno boda we lost game family ra na ki Gembe fraternity yonde as a whole. Kwa hivyo tukuitikanirie twinde turie twi macho na tuminye what is going on. Tukira walifu kama wangejaribu kama walikuwa wamejipanga kuona ya kwamba hii igitari ile leomba kuona kamwanya ituibangite na tuisasawa kuitania turi amwe nikenda turita ngui turi amwe ndene ya Gembe North. Kuma Gembe North, Petan Class, Chabari.